Hello guys, for today's video, makita ninyo nga ang anak ni Piling ni balik sa amua, nag-jeep ra ni sila, luoy kaayo init pero kaya niya. So mao ni ay nahitabo sa sulod sa among balay. Take the bag, yeah. You learn so fast. It's a game of quick. You can play with your cousin. Yeah, you play this game. Oh, with Carmel. Maybe sometimes you could play. Tama, Bukat sila last ticket, one, kaya last sila one. buhol. Sila ni mama. Spot the common. Oh, Very good. Fast learner. it's getting fast. Oh, It's a, Jacob na sa. it's a two-player, three-player game, okay? Oh, no, it's just a two-player. We can switch player whoever is defeated. Wa, vacant na na. Duwani ka buok. May kamay yung sila. Para imo na kung Na vacant na kay katong yung gipanghatag sa ato. Ano yung taga Dubai? Ano yung gamito? Hey, Mars. Silipin. Tres mamaliling. Nata nata. Tres mamaliling. We play this one some other time, okay? Yaw, tikat ang bansayan. Oh, hindi kini ko na. Hindi ako na. Naayo pa tong usa, kuyog jud. Ako nag-expect na mukuyog siya. Hello. Wala na ko sa luggage. Siya niya. Sunod man. Mukuyog ko. Yung taxi. Ay niingon na siya. Hello. Hindi na siya mag-jeep. Naman to'y taxi ganihan ni ana. Tanawa ko no. Mura ka na ay, na taxi ay. So, nindot na lagi imong da nga bag dyan. Ha? Nindot na nga bag yang gida. Right there, that's the school. That's the college where I went to. That's the entrance in here. They're closed because just one door open because it's summertime. So like that. Nakakita na jud mi para maglukat sa ticket padung sa Bohol kay naabot man mi dito sa SM unya wala man jud mi nakakita naa di ay sa gawas. So mao ni hitabo kay naglain man na ay tawo nga naglukat pasad niya. Giinita ni iyahang anak, di man siya ganahan na ay langaw kay naa jud isa ka langaw nga nagsunod-sunod sa iya. Di man siya ganahan tugpahan og langaw. Mao na ini nahitabo nagtuyok-tuyok way kahumanan hangtod mahuman ni iyahang mama og book aw mahuman sa tuyok-tuyok dihang dapita. Init ang iyang gibati, init na ay langaw gasunod-sunod sa iya kay ganahan man sad ang langaw sa iya ha. Ambot lang ano nya tanawa ako'y nalipong ani niya. Init kaayo, nagdadag tubig, sige siya inom og tubig. So mao na ning nahitabo kay di ganahan og langaw. Nakatawa mi ani kay ngiyahang anak nga silok ganahan mo tilaw og apple og orange kay unsa daw kuno ang lami diri sa Philippines. So nagpalit sa dag mama isa ka apple ug isa ka orange. Tilaw niya the same ra di ay ang lami. Pero mingon jud siya nga lahi ra daw ang lami jud sa apple ug orange diri sa Philippines. Pero na surprise ko kay ang tindera ni ingon dong daghan kay ni sa inyo ha dong sa inyo baya ni gikan. O di ba? Video. Is this like a
Dili. Tanong sa kuan sa kadiri sa imong order. You want chicken nuggets? Hindi siya ganahan magpa-video din. Kira na siya magpa-video. Kira na magpa-video. Chicken. McDonald's. McDonald's is the abbreviation of McDonald's. McDo. We call it, let's go to McDo. So what you think about that? It's funny? Now you're... Why you're hiding your face? No, wala siya ganahan magpa-video. Hindi siya ganahan mag-video lagi. Question siya ng anong MC ron. Anong McDo? Why they call it McDo? McDonald for abbreviation. Filipino is very tapulan ganun. First look. They don't they want abbreviation. Kailangan ko ano? Oh. Ano ko Kano sa nang paspas sa ugma? Oh, di ba yung ugma siya no kaduha? Kaduha. Duha. Kaduha. Niya. Shampoo ha. Pwede shampoo ha. Siya pa naging kaduha. Niya. Minsan. Hindi kayo na. Mulay na. Namulay siya. Ano light na siya? Mulay na siya. Light na siya. Di man katugi dark na kagari. Di light sa ubos. Uniform. Hindi uniform. Light siya kahit sa ubos. Di, naingana na sa ubos. Kaya daghan na sila. Pero mapariharan ang color na. No? Sukat. Sukat pag-abot. 1 week. Oo. I'll make you pick, okay? Mexico. Dine-in? You wanna take out? Dine-in. Do you pick? Happy Meal. Give me a second. I will. What you got in your Happy Meal? Four-piece chicken nuggets or four-piece chicken nuggets with fries. Do you want to make it two? That's McFlow. You don't want McFlow, just take soft drinks. Just put the Sprite. You don't like Sprite? You're tired. Okay, just go Coke. Regular. Toy. You want Archie? Let me check. Okay. Add to order.
Oh no, you should have made it too. For Jake. +1. Jake doesn't like Archie. I+1 na lang. +1. Yeah, i-edit lang yung ganahan. What do you want to make for Jake? No, the yellow one. Okay, they say. Or there's an Archie, okay. You cannot add more? Sige, proceed. Oh. They're not checking out yet. Sige, iduha na lang. Ay, back. Okay. So, no, cheese. Chicken. Which one? Kanang 1 pieces. Wala sila 1 piece, no? Duha man gud na. Wala sila 1 piece. Wala sila 1. Ganisa? Ay, diara oh. Kani oh. Spicy ba yan? Okay ra, spicy. Ano na mo? Oh, Asa? kani oh. Ay, dili. First time, ang good. Kana. And drink. Ikaw, imo ha. I+1 na lang. Okay na. Dili, cancel na. Check out na ta. Why did you do it? Done na ta. Okay naman eh, no? 4 items. Review my order. Check out na ta. No thanks. 95. 95 did. You go. You go first. 95. 95 did. You go. You go first. You can choose. Hmm? I know that mommy or Just Dance. What's that? I don't know. What you want? I want the balloon. Okay. And I want Jake to Oh. have this guy. Sige, okay. We'll tell mommy. Come here. Katong blue ko no. Katong blue. They don't have nuggets. Ah. They only have burger and chicken. Do you think Jake will get it?
niya. Nakapili na siya. The blue one daw. Yung blue. No. Oh, right here. Oh. Which one? No, you cannot pick for Jake. I was just gonna take Jake. Red. Yung favorite color. You can choose red. Wala gitong Jacob. Wala man. Kay Toy. Wala yan. Ah. Yan. Wala pa siya nakaon. Oh, mantikaon. So what you think? About what you pick? I don't know. I don't know why the whole Philippines only has Sprite and Coca-Cola. Why? What you looking for? I'm tired of Sprite and I want something besides it. You're tired of Sprite? Yeah. Why? What you looking for? I want Pepsi. You want Pepsi? Not Coca-Cola. Wala sila Pepsi, no? Nogo doesn't like Coca-Cola. You think so? Yes. He started working at a Coca-Cola. Mura ra guna-una ni mo sa una pag-arriba niya na tabuhat mo di ay. Mura ra ano. Ganun ko na-expect na yun. Ano yung sila kapatid? I wanted to get Jake that shirt. I wanted to get that shirt one and then Yeah, maybe some other time we're gonna go to a different McDonald's. but I think that is already the old one. Oh, it's only by. I'm not sure you want this apple. But... Oh no, you cannot wear it no more. Here, the McDonald's, they have rice in their meal. The rice in their meal. Unya, kabalik kundi ka. Ano pa man ito, lagi pa. Yan, nasa balik. Tumigda naman ko, nisa namin pandak. Kung ano nisa namin pandak, matulog. Mao dito si Pandak, magistoryahay mo, wag tang na sad siya. Ato na sadya sa imo report na sad siya, kaya sige pa man ni kanta-kanta. Nagkanta-kanta man minirene, nagtinubagay ka na ganing kanta nga babae ug laki. Nagkanta-kanta mi. Ako nirdalhunin nato, nirato bantayan. Kita lang magkanta-kanta ta niya magsayaw-sayaw ta. Yung cellphone lang ba? Dugay-dugay, yan na siguro si David Mapit na lagi Oo. na. Cellphone lang ba? Kabalo kaya gingon, isa sila mo, kabalo na sila get-expose na kanang magkanta-kanta, magsayaw. Pero buyag yung kandiis. Kung gisuti na. Mabasahan. Isa na liwat. Huh? Asa na liwat? Kung
Gagmay ba na siya pang. Hala. Ano man kita yung kamay ni Jeff? Pagkaman. Ya, okay na? Init pa kayo? Hindi kita tabunan mo eh. Ini kaputan na niya dito. Masa kaya haan eh. Nagahi yun dito kaya. Kahit po bitaw. Ang lamig nga fries kay Kuan. Like a rock. Burger King. You're right. Don't see it. Don't eat it if you don't like it. Pero paras na to sa una, lami na dyan na.